Final Warning Ministry channel clear to zong te kanal pai so Krista mingin chibai kan buk le achau tun tuma kan ngai thlak le tur thu pui chu rin na felna te ani puanwar Krista felna misual hne na nem kai chuan puanwar van la zaya tanga siam chu aen tira he thomno hi rin na atang chawa nei thei ani fela om thei dan hi sual tluka upa ania kan thla tu masaber ten pathian dan an bo chiata chatuan thina mabak mai anni atang khan mihringin felna nei le na kong pathian ne na inrem le na azong hala jopathianin engtin nge pathian ma mi afel theyang atia jobabung somni panga chang lia sual na hi mihring te natna bul chu ani pathian ne mihring te ti thenin lungai na le beidon na avor luta rilunat na ve tam tak doctor ron tu te chu anma ni in thiam lo na wanga riluna te anne polan rombung thum chang somnia dan thil tin tu ma thiam an chang lo wang atia laudike mi te chu mani thiam in chantir ching annia ka hausa a sum kanga a eng ma katla chamlo ve antia ma se lalpan nangni mirathai pachia saruak middel initi in shelova puanwar Krista felna chu kanena ta leiturin karona che ati zolnei isai chuan kan vain thilbol hlo silfen bol hlo ang kanni ati pathian lom zong ni turin mihringin ti thei eng ma kan nei lo tua moya kan om thei na chu Krista felnarin chau hi ani kan rin anem nge na atan ama ring chunga athu kan oyangai chuti chung po in kan chatuan nu na phu khop thil kan ti theilowa ama rin na chau chu ani chanchin thazol nei chuan lalpa ka chandam na pathiana chuan kalom zelanga a chandam na puana min tuama wangin le afel na puana min tuama wangin atia isai bung somruk pakhat chang so Krista thina le anun na fam ki ma wangin mihring saruak na chu tuama omin pathian mit muwa mi fel anni theita ane ma se Kristan he puanwar mak tak min pek na chan chu pakhat na mani sual in hriat na te chaklo in hriat na te klinglo ni in hriat na te hian in chir na tika min hruai laudike thu cha po hi sim na thu cha ani Kristan simro ati chapau na du lovin tharau suak bum na da boro lalpa ma i thin lung thlerla i chandam na lungpuya lulut ro panina Krista rin na awanga felna keima ni uma senglu tura mindu le nun chua pui tura min be sei chu ane polan kan thil ti wang ni rovin rin na zokin mi in thiama changang ati rombung tum chang somni pariat pi huwa ti chuan rin na a felna omzia hi toy fel fai takin alo soya rin na a felna chu mi hring ro puina zong zong chu pathian thilti theina vai vuta chantira mi hringin ama chakna le thilti theina in ati theilo ti sak chu ani ati helai thuwa kan zir thei om poimo tak mai chu chandam na hi an rin na awang chawa kan nei the ni a thilti wanga ni lawani ti hi kan hriat apoimu em mai ne amara chu chandam na Krista felna puanwar chu min anei theina tur chuan a thlona pek ni ma sela alo dona kata ati ve theina tur chuan ati ve theina tur chuan mani sual in hriat na te anayanga ti chuan achak lo na te a hrianga atlin lo na te a in hriat tur ani chutianga in hriat na chuan in chirna dik taka a hruai lutanga ti chuan lalpa hne na chuan a thin lung chu thlerin a chandam na lungpuya a in tulu theidon ni chutianga mi in a fel na te
cha ain ti na te thiam ain ti na te zong ada abo nuwa eng ma ka ni lo chelai le der ka ni ti ain pom theya Krista ne na ain tuklu chia khan he felna chamdam da kan ti Krista felna puan hi a thonin alo chang thei don ani chuwangin he hi mitam takin kan hrelowa kan ti don nge kan hre thiam lo nge kan hre thadu lo nge ni don ne keima ni lama in ngai thom na te fel lo ni in hria na te chak lo ni in hria na te le simna pian tharna tul tak tak si lo hian mi zong hi Christian min chandam feka chuwang chunin vanam kan kai vek don te anan te pop pop mai ni lali so Krista thi na kha mi zong tan ania amai ro chu anuna asual nei te sima Krista lam hoya anena intulu lo tu te tan chuan Krista thi na hian om je om lo ti hi kan hria da poimo ni chuwangin Krista felna silfen kan no nei ve thei nan kan sual te thupa choin isimang u kan chakna lungpuya hian kan dina lungpui Krista hian in tulu tang u ti hi kan in somna ni e lalpan malmin som sak theu ro se amen.